Sizler uzman idi. O kıssada kardeşlerim bir kişi bir kişi öldürgen idi. Şimdi şu kıssanın ahırında şu kişiye Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu sözler neydi? Eğer bir tiyişli ravuşta tevbe kılsan Allah subhanahu ve teala gafur eder. Lakin benim sana bir kengeşim var. Neydi? Bu şehirden başka şehirge koş. Elbette biraz kişiler arasında türlü makallar var. Şu makallar arasında mina kimsenin dostun ayt, min sana kimsenin ikenlerini aytlarım diye makallar var. Hem kardeşlerin inkazları ağlarının asılları hayber işaretlerde var. Bunda da var. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize haber bile. Hakikatleri kişi özünün dostunun dininde. Şuna göre her birimiz kim bilen dostlaşmanın kararız deyip. Neydi? Siz bizler dost. Çünkü bir yaktan Allah bize eser ederler. İkinci yaktan kardeşlere unutmazsa gerek. Bağlılarımız bizden misal Allah'a. Neydi bizden iktaşlarımız, dostlarımız? Allah bizden şu misalı alıp özleri neden? Şunu diyoruz. Allah şükür. Kimdir aytırgan mümkün? Mena dostlar kerak miyim? Vallahi da şimdi dostlarımız. Eğer de bu dünyada birer kişi dostlarga muhtaç bulmagan bolsa, ol da bolsa bizim Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bulur idi. Lakin onlarda da yanında çok sahabeler var idi. Abu Bakr, Ömer ve başkalar. Güçlü sahabeler. Hatta Ömer bin Hattab ama sayılanlardan sonra ama müminlerin amelleri bulanlardan sonra indi Hayber sahabeler başka şehre gitmek istediler. Şunda bir gününü de jibermedi. Yani Zakara pasporttan aldı diye söz. Hem sonunda şunlar aytdı. Siz meni amin edip sayıladınız. Ahazırtırım yaklarına kaşansız kiramini. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de iyidir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu tequllaha ve kunu ma'as-sadiqin. Ey iman getiren bendeler. Allah'a karata takva bulunuz. Hem dürüst, doğru yolda bulganlar bilen bulunuz. Et-Tevbe suresi 119. ayet arkadaşlar. Lakin bunda da onlarına gelir. Dostum yaşa Allah'a şükür. Lakin her bir dostlukta gaylada bulgan şekilde sabırlık diye sıfat gelir. O'z-o'zincha gaylada da xotinim bilan tinchlik bo'lmas. Tirishroq kerak onun için. Do'stim bilan da şulay kardeşler sabırlık kerak. Çünkü haqiqiy do'stim ol. Senga tirak bo'ladi. Tirak bo'lsa degan qay bir ishotlarda sen yaratmagan so'zlar senga aytilgan mumkin. Chunki sen balki xato qilarsan. Hamda shu haqiqiy. Agarda biz adasha boshlasak, do'stim bilmaydi kardeşim, sen bizni ishlaymisan, mana bu ishtirak kerak deb aytadi. Biz bu vaqtda balki nafsimizga berilib bu so'zlarga inonmaymiz. Lakin sabr bo'lgan kerak. Sabrlik bilan yaxshi do'stlarni yara qilib o'zimizga yaramaydiz bo'lmas. Chunki Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam hatto o'zida haqiqiy, to'g'ri do'stlikni bizga ko'rsatdi. U Muaz radhiyallohu anhu murojaat etib, "Ya Muaz, men seni Allah rizaligi uchun yarataman. Har bir namoz ortidan Allohumma a'inni ala zikrika, ya Allohim, meni zikrda yordam et. Va shukrika, shukr qilda yordam et. Va ta'atika va husni ibadatik, senga itoat qilda ham senga yaxshi ibodat qilda menga yordam et." Ya'ni Rasul Muhammad sallallohu alayhi vasallam kiyinish belgilagan. Biz de ko'p o'shalarda o'zimizni bilamiz deb bilamiz.
тәкәббüрлек ишегенә керергә мөмкин. Әгәр тәкәббүрлеккә керсәк, Алла сакласын, җәһәннәм утына керергә шул ачыла. Шуңа кардәшләрем, дөрес дуслар булырга тиеш. Әгәр начар дус булса, Әбу Мөхәммәд саллаллаһу алейһи хәбәр бирә. Хакыйкатьтән туры, дөрес дус һәм начар дус. Алар тәмле исле майны сатучы шикелле һәм тимерче күрекне кабартучы. Тимерче күрекне кабартучы дип әйтик хәзер раздувающий кузнечный меха. Шул сүз бар. Тәмле майларны сатучы белән син булганда, ул сиңа бер нәрсә бүләк итә. Я син алардан бер нәрсә сатып алырсың. Я алып белән басып торганда хуш тәмле ис сизәрсең. Ләкин әгәр дә син икенчесе белән булсаң, я ул синең киемеңне җандыра, алардан сасы ис киләчәк. Аны сизәрсең. Бу дөньяда дип әйтик. Ахиратка карата Аллаһ субханаһу ва тааля Кур'ан кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Ва яума я'удду залиму ала ядайhi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'a rasuli sabila." Ул көнне залим, әдилсез булганнар, кулларын тешләрләр, күрсәткән тешләрләр, һәм әйтерләр: "Мин Аллаһ илчесе артыннан барган булсам иде, яхшырак булыр иде." Кайгы хәсрәт миңа. Ни өчен кардәшләрем? Тегене, теге кешене үземә дус итеп алмаган булсам иде. Теге начар кеше. Миңа яхшырак булыр иде. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Min zikr Kur'an barıp җиткәч миңа, ул менә шул дустым аннан мине адаштырды. Аль-Фуркан сүрәсе 27-29 аят. Бу натуры кардәшләрем, кыямәт көнне ул барып чыкканнан соң Аллаһ Тәгалә Кур'ан әйтә: "Ал-ахилляу яума идин бa'дуһум ли бa'дин адувван илля al-muttaqin." Ул көнне дигән кыямәт көнне 50 мең ел булачак. Ул көнне бер-берсен яратканнары душман булачак бер-берсенә. Илля тәкъвалардан башка. Яхшы дуслар белән кыямәт көнендә бу дөнья өчен ике дөнья өчен дуслардан бергә булырбыз, әгәр дә шул тәкъвалардан булсак. Az-Zuhr сүрәсе 67-нче аят. Инде Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисен безгә аңлата. Һәрбер бала фитри иман белән туа. Шулай бит? Менә шул фитри иман кардәшләре үзенчә бер программа. Бер яктан ул рухи ризык сорый үзенә. Һәм әгәр дә рухи ризык бирмәсәк, йөрәк тынычланмый, җан тынычланмый. Икенче яктан безнең йөрәкләребез хәзер игътибар. Безнең йөрәкләребез Аллаһ ризалыгы өчен яратылган тели. Хатын кыз булсынмы, ир кеше булсынмы, мине Аллаһ ризалыгы өчен яратсыннар дип, менә шуны тели программа кардәшләр. Әгәр дә кеше шулай яратса, ул бу дөньяда түгел, ул ахиратта телисеңә. Ул кардәшләрем бер-беренә Аллаһка якынайта торган гыйбадәтләрдә терәк булуда гыйбадәт. Менә шулардан күренә. Һәм әгәр дә димәк, мине иншаллаһ разылшырда намазга чакыра, төнге намазга уята, әйтә бергә изгелек кылабыз дип чакыра. Начар булсын әйтә, дә чумадан соң изгелек алып куй. Әйтә, тегендә бар, әйтә, монда бар, әйтә, монда. Әйтә, монда шик, әйтә, хатын кызлар бар. Бу инде кардәшләрем, бу кеше мине Аллаһ ризалыгы өчен ярат дигән сүз. Киресенчә, бу тегендә хатан. Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям шул Аллаһ ризалыгы өчен яратучылар турында безгә хәбәр бирә. Хакыйкатьтә ди, Аллаһта пәйгамбер булмаган һәм Аллаһ юлында үлмәгән куллар бар ди. Менә шул куллар ди, алар шундый дәрәҗәдә кыямәт көндә булачаклар Аллаһ юлында. Хәтта аларга карап пәйгамберләр дә, Аллаһ юлында үлүчеләр дә көндәшерләр. Шул вакытта бер бәдәви кеше сөй, я Расулаллах, әйтегез якысыңлар. Яш. Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә. Ул төрле җирдән, төрле кавымнан булган Аллаһның куллары, алар туганнар да түгел. Ләкин араларын бозмыйлар. Өзмиләр
ham bir-birisi Allah rizaligi uchun yaratadilar. Haqiqatda Allah onlarning yuzlarini nurlantirib, ham onlarni nurdan bo'lgan xalqlik deb vazifamiz. O'tirdi, butun kishilar qo'rqqan vaqtda Alloh qo'rqmaslar. Butun kishi qo'rqadi. Ayni daytida butun kishi qo'rqadilar, ular qo'rqmaslar. Qo'rquv harakati bo'lmaydi. Kardeşlerim, elbette biz aytamiz ki, bu yaratasiz bu çocuğu Allah'ın nese olaydı. Kaçlar biz kimnidir yaratamiz? Biz onun gayretleri bilen, amelleri bilen kabul ederiz. Kardeşliklarda onu yaratıp, onun amellerini yaratamiz. Demek imanlı kişini yaratsak, imanın yaratabilsiyemiz. Eğer de günah kişini yaratsak, onu bir düşman günahını kabul ederiz. Yanlış fikir bularız, ya kesinlikle uzun noktamız. Tapsak yaxşı indi. Bir kardeşimlerle yüzü kişi taptılar şurada. Şeytanla gelip basanında. Nefesi de amda yetişmeyi de ederiz. O değil. Bunlar inadı hafif. Şu an kardeşler Allah subhanahu wa ta'ala her birimizge doğru, dürüst dostlar nasip edesin. O'zi bizga da qardoshlar, bizga bolalarimiz deb yuribmiz. Bolalarni to'g'ri qardoshlarim bizga doim kerak. O'zimizni tugas pisay kerak. Hali biz yashaymiz. Demak, har birimiz izgilik qila olamiz. Bolalarimizga misol bo'la olamiz. Bizga tashqam sahobalar aytadilar, o'zimizning gunohlarimizni xotinlarimizning itoat etmovda, hatto o'tiradilar shu otlarda, eshaklarda bo'lsin, Allohdan o'rgandik. Şu anda o'zimizdan boshlaydi. Eng zo'r misol, eng zo'r tarbiya o'zimiz. Yonimizda to'g'ri durust do'stlar bo'lsa, Allohga shukr, bolalar shukr ko'radi. Xayriyalar bilan o'rnashadilar. Bola bilan tanishadi. Shunga ko'ra, mana shu birinchi aytgan qissalar aytsam, qardoshlarim, birinchidan yaqinlarimiz kim tortadi, qo'ya tortadi bizni. Biz shunday kengash bergach, bu shahardan boshqa shaharga ko'chish niçin deb oldik? Çünkü Ali yaşagan shaharda ko'p noshar kishilar yashaydilar. O'tirishlar, qarashlar, boshqa shaharga ko'chish, yaxshi bitashlar bo'lish. Mana da qardoshlar, qarang, kim bizni qo'yadi? Agar da bunda olsak, Allohni o'zimiz ortimizdan tortdik. Agar da bunda olmasak endi vaqt olaylik. Aralashlik dinimizdan olaylik. Sonundan o'zimiz ortimizdan tortib, Alloh bersin. İkinci yandan tağın meselesiyle tağın dalığıra mana bu meselege alemde narkotik taşlanan, tevbe tartıra taşlanan, azap boyundan olsun, nasvayı olsun, spayislar olsun, bakın şunda şüphelendi. Hem şunu başlıysa gide iki kardeşleri. Dinge olsun. Onlara tağın dalığıra bu meseleye oturmak gerek. Tağın da altı kişilerin yaradan olmak gerek. Hatta gayrelere koyarsan, kaybı şartlarda xotinlarimizning poдружкалар deb bolalarimizni qayta eshitadi. Bor odamlarda chog'imiz ir bo'lara qarg'a chizmiz. Agarda bir poдружка borib qaytdi ekan, xotini ham to'y bo'lishni boshladi, orani esa boshladi ekan, demak, er poдружка fakat bizga ketdi bunda. Agarda endi borib qaytib, birga borib qaytib kelishsa, Allohga itoat, senga yaxshi muomala bo'lsinmi? Demak, onday yaşkız bulsun. Şöyle kadın kızlar da, eğer de ilim varıp kayıttıyken bir kişiye kayıtıp, açığı, gayreni, tartmanı kırılan настроенде kayıttıyken demek, başka dost bizlere gerek. Anlatırlar, silişirler. Peki skandal gerek mi? Çok var mısın dedim, anlatırlar gerek. Kardeşim biz bizimle gayre kurarız, birge karışırız. Eğer min de başlayın, sen de başlayın, silişirler kardeşim gerek. Şuna göre eydeniz kardeşim, harikadır. Aramızda, Havva mı? Direkt mi? Çünkü hakiki dost. Bu ne kadar? Dayanıklar mı bu? Niye? Niçin? Çünkü bunda сопротивление var. Havva dayanık olmayı, hatta bunlar da ona düşüp giden minaslar. Buna yanımızda şunu direkt olan dostlar gerek. Eğer de hatalansan, kardeşim karar isimlerinde dürüst işlemeden, bu işlere gerek değil. Anlatına çekir. Belki biz açmanlarımız, lakin var mı? Şunu izmişer. Şol hakkı kaytırmız, hem şol dostumuzga rahmet ulaşırız. Allah subhanahu wa ta'ala her birimizge de doğru, dürüst
dostlar nasip eleseydi, hem elbette bizim balalarımızla, kadınlarımız yanında da şul bir durur, dürüst dostlar, iktaş kızlar dostlar gider. Subhaneke Allah'a bihamdik, la ilahe illa